Abashubuzi nyamwingi barekaho bashabirwe bwanyuma y'ebintu byabo kushenywa omuri Kisoro municipality barikukuratira iteeka rya trade order. Ebizimbe bitari aha mutindo byashenywa erizooba barikukuratira amateeka ga trade order. Abataka bamwe bagambaho na tayari west basiima eki kwonka kandi bavunaana abebembezi ba municipal ahabwo butaguma aha kigambo kyabo ahabwokuba nibagira ngu ebizimbe bimwe ebi batarashenyera obwire buhwireho bikaba byikiriziibwe omu bebembezi b'ekyanga. Barikuva Kisoro kuyihanduza kandi imihanda yarabananiye mutandaro gavumenti bari kubahereza imicucu iri kuja mu maduka g'abantu bafite amaduka gaboneye mw'abantu ku garaji y'ibyiruka kuki bayikuraho kandi ari garaji y'ibyiruka yemerewe no mu tawuni bari kugira ngo ahandi barayishyira ni hehe baza barakanikisha ibyiruka byabo amapiki n'amamodoka n'amagare. Gerard Nkusi urukora mu by'oburambuzi ariko kushasha kwebwa nyuma y'ekipande kye kushenywa aha ruguuto arikugira ngu rwabire yamara kushashura obwo hatabe yamara emyaka 5 ashashwire layisinsi yakyo. Abashubuzi bamwe muri Kisoro municipality bashaba abebembezi kurebeka ngu babakorera enguuto hamwe n'ebyobuheereza obundi okwongyera entunguka omu kyanga kyabo. Kino kyo ndebye mu byo gusenyura icyatuyamba nk'abakisoro kadeveloping toni yacu ikabonera bakaduhereza na tourism city kuko meya wacu yavuze ngo ni ugushiraho za pavers umujyi wacu guboneye Kisoro yatera imbere n'abantu buri muntu wese ukamenya aho wamushakira n'abari mu byaro bakamenya ngo tugeze mu town tukagira different yabo mu cyaro. Bino ndi kubishima kwa biri kuzana n'isuku mu town byagabanyura n'ubujura abantu bishaga mu makoko bakisha mu box bya chapati ariko ubu town yabaye open umuntu kumurebera kuri ahubwo twe turi gusaba ngo bashiremo n'ibitara n'abanyemazu bafite ibizu bishaje babivanemo hari ibizu bya kera birimo by'abajura birariragamo nabyo babivanemo bari kugira ngo basukure umujyi nangwa town bareba ukuntu ko bashiraho gahunda nziza. Icyo ngicyo turi kugishima wenda kuko mu town hari inzu zifite kuba ziri ku rwego runaka zubashakamo kandi kuko twumvishije ibirango abaturage babahaye igihe gihagije cyo kugira ngo babe baritegura uku gusenya kuza kubaho. Ibyo babishoboye barabikoze ababinaniwe turi kubona bari kubasenyera ariko kuko muri kureba town yacu ifite mu mwanda imifurege yarabaye ntabwo ubuyobozi bwa municipality bugisukura amazi yo gatemba town ruzuraga. Businje Gloria Holton Clark wa Central Division nashobora ngo abashubuzi aba bakaheba obwire burukumara okwetebekanisa kurwa omwanya ogu kandi yongera ashobora ngo mbaije gumizamu no kushenya ebyo byona ebitari ha mutindo arikugira ngo mbije kuhika buri hamwe hona muri municipality.